Assalamualaikum Kırgızistan YouTube kanalının görüşleri. Bugün pazarda avtomobilimiz. Maşinalar bakıyoruz. Videoya like basıp подписка olup kommentar yazıp durmuşlar. Kızıktaki maşina bizde Venta. Şuna avtoboks menen 1.8 mono yılı 93 195 bin son 705 77 66 02 kemi var deyip kazayını havalı mı ki sırtlı görünüşü. Hazır keyinki maşından tartıp veririz. Keyinki maşına bizde bu жақта Venta 93 yılı 1.8 2'ye 220 bin son deyip injektor ekan. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 999 60 79 61. Variantlari qaralabı, qanday bo'lib qo'ydi? Dollar qancha berasiz ham shuni? 200 ga beradi. Dollar 200 e. Ventasi yechlar bo'lsa. Kezekdagi mashina bizda Mercedes 520 bin so'm deydi, 25 92 dizel deydi. Kaptalından görünüşü. Ondan ise bizde keyinki maşın. Kezekteki maşina bizde Golf Troika. Golf Troika mono 1.8 220 bin so'm deydi. Telefon nomeri bu yerda. Kana maşinanın ichki ahvoli. Maşinanın ichki ahvoli shunday ahvolda. Ular Завоса. Багаж. Обмен был? Только наличка. Наличка, да, обмен жоқ. Кезектегі машина бізде Nissan Almera 220 мың сом, кеми жоқ дейді, обмен қаралады дейді. Сен каналың не канал? Қырғыз жарнама деген канал. Қырғыз жарнама? Бұл машинаның ішкі салоны. Чехолдардың поликтерімен жақсы қаралған екен. Осы артқы көрініші. Қызыққандар болса, қайырлы көресіздер. Балафоз. Реклама. Бұл кезектегі машина Golf Troika. Golf Troika 96 автомат 1.8 mono 220 bin so'm so'rayapti. Telefon nomeri bu yerda. Машинаның ішкі салоны тартабыз. Оңғы бұл е? Оңғы автомат салондар. Салондар немелері? Асфена мындай қылып қойған. Ай, жарқайтқан. Қараңғыда соң көрінеді екен, е? Жарықта жақсы көрінбейді. Bagaj полный алдында жазылған бар. Полный салон. Жақсы. Енді болар қанша байке? Барына? Ақшалай болды, арзанлы болады. 200-тінде керек олау? Болады ташы. Болады. Көргендер болса, қызыққандар болса, қайырлы көресіздер. Кезектегі машина бізде Passat. Passat'tan алып бересіз. Volkswagen Passat B3 1.8 жылы 93 7.8 литр дейді. Базы 280 мың сом дейді. Телефон номері жерде. Азыр машинаның ішкі ахуалын тартып бересіз. Машинаның ішкі көрініші. Жақ болса, артқы көрініші. Passat іздегендер болса, телефон номеріне чалып қайырлы көресіздер. Кезектегі машина бізде Ford Transit. Жылы қайсы дейсіз байке? 94. Турбина. 94 турбина екен. Ұзынды қанша болады сәле?
Uzoqluğu 4 metr. Общий 4 метр. 2 4. Bazın qancha deyapti sen? Bazını değil mi? Qancha olur? Bilmiyorum, bu sizniki de. Bazını yazır biz 700-800 TL. Yani ala turan şey de Salat özü. Telefon numarası aytib qo'yinglar. 702 702 09 04 0904 66 Xushbaykaga Fordga qiziqqanlar bo'lsa chalib foydalanishasizlar. İçi taze. Motor nasıl kuracak? Şey motor bir an açık olsandan gör. Dubl kabina ekan. Bu qiziqqanlar bo'lsa chalib aylanishasizlar. Ben bir yakın kalk kurayım derlerine mi? Кезектегі машина bizde Mazda. Çekçege Mazda ekan. Жылы 2006 1.3. Расход 6 ekan. Bası 500 ming so'm. Telefon nomeri bu yerda. Hozir mashinaning ichki ahvolini topib ko'rsatamiz. Polikda, polik. Правый автомат. Bu ichki ko'rinishi. Bu ortqa ko'rinishi ekan. Qiziqqanlar bo'lsa baylanishaverasizlar. Daha bir javob telefon nomerini ko'rsatib qo'yadi. Bahsi 500 ming so'm. Kemi bo'ladi deydi. Kezdekdagi mashina bizda Sprinter. 2.2 sida ekan. Mercedes-Benz 2005 2.2 elektropaket deydi. İki sostoyaniyasi shunday qoldi. Mashinani ichki ahvolini taqib ko'rsatamiz. Bu mashinani ortqa ko'rinishi. Bayka bazını aytingizmi? 900 so'radim. 900 so'rayapti. Boshqa обмен nimalar qaralav? Только Maxi Sprinter bo'lsa cho'ng. Ha, Bu bitta. plata qilib beraman. Aha. Telefon nomeringizni aytib qo'yinglar bayka. Telefon nomeringizni. 702 702 13 54 51. bo'ldi bayka. Xayrli islar. Qiziqqanlar bo'lsa. Buka Maxi 9 kat bo'lsa almasham, da plata qilib beraman. Aha, bo'ldi. Кезектегі машина bizde Audi S4. Audi S4 объем 2.6 жылы 91. Bası 250 ming so'm. Dokument olsa, telefon nomerleri bu yerda. Hozir mashinani ichini tortamiz. Kaptanına var mı? Ramlar kaptanına. Mashinanın sirtqi ko'rinishi. Savdolashuv yo'llari bo'ladi deydi. Qiziqqanlar bo'lsa, nomerlarini chalib, savdolashib yoqsa olsangizlar bo'ladi. Кезектегі машина bizde Audi S4. Жылы 93 2.6 350 ming so'm so'radi. Mashinanın ichki ko'rinishi. Mana shundayda mashinaning ortqa ko'rinishi. Qiziqqanlar bo'lsa, xayrli raslar. Кезектегі машина bizde Passat. Passat C4 жылы 94, 2 injektor bası 190 ming so'm.
hands up, everybody hands up. Машинаның акыбалы. Telefon номерин анда эмесе 501 81 81 81 да 81 03. 03. Болор канча болот эми ушул? Олар 170 болса бери берем. Обмен немеле каралабы? Адмендер каралат. Каралып. Эле тартып жатсың. 53 миңге. Кезектеги машина бизде Audi S4. Жылы 92. Объем 2. 190 миң сом, 180 миң сом сурап атат. Телефон номери бул жерде. Машинаны ички акыбалын тартабыз. Машинанын ички акыбалы. Машинанын арткы көрүнүшү. Кызыккандар болсо кайрылып чала бересиздер. Телефон номерин көрсөттүк. Кезектеги машина бизде Пацпада. Продается дейт, жылы 2003, объем 2, 750 миң сом. 511 47 77 дейт. Право екен. Опа. Машинаның сыртқы ақыбалы. Кийинки машиналарды тартып көрсөтүп беребиз. Кезектеги машина бизде S4. 5 ступка 02 объемдо 430 миң сом сурап атат. Жылы 92, бул жерде телефон номери. Машинанын ички салону. Болсо машинанын арткы тарабынан. Бүт жаңы мотор жаңы жасалган экен, бүт жакшы дейт. Мынакей таза тукан 2024 Беларусиядан келген дейт. Хозяин айтуусу боюнча. Мынакей ушундай таза S4 издеп жүргөндөр болсо, телефон номерин көрсөттүк. Алмашуу варианттар каралабы? Только наличка. Кызыккандар болсо, чалып бересиздер. Бир аз кийин бар дейт. Кезектеги машина бизде Lada 2112. Эки миң алты дейт. 165 миң сом. Телефон номери бул жерде. Машинанын ичин тартып көрсөтөбүз. Машинанын ички акыбалы. Машинанын арткы көрүнүшү. Дискалар экен. Жакшы дискалар. Кызыккандар болсо, көрсөтүлгөн номерге байланыша бересиздер. Сиздер менен Кыргыз Жанова YouTube каналы болду. Каналга подписка болуп, видеого лайк, комментарий жаздырыңыздар. Кийинки башка видеолордон көрүшкөнчө.